الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدکار جنین و بدکار مرد دی بجنت هر یک کیا چایشان صد چابک و میت شما دلانی تها نرمی پا آدوینا اللہ حدودانی کاربندگ تها اگر شمارا ایمان هست اللہ سرا و آخرت روچ سرا و علما موجود بیبیت آنی سزا دیے گے وحدہ ایک ٹوری مسلمان آنی مسئلہ زانگ لوٹیت کے اسلام بنداتی روچانی تها حکم ہمشت وحدی کے جنین آدم زنہ بکند بڑا لوگ تها قید کنک بیبی تا کہ حمودہ بمیری رندہ اللہ پاکا ای حکم منسوخ کت و ہمیں حکمات کے اگر سیر نہ کتگی مردین و جنین زنہ بکنا بڑا آئیں 100 چابک جنک بیبی اللہ روایتانی تحاکیت کے اکسال جلاوطن ہم کنک بیبا انچوکہ مسائل بخاری تحاکیت بچار کتاب الحدود باب البکران یجلدانی و انفیان عن زید ابن خالد الجہانی و جمہور علماء مذہب ہمشنت بید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آئیے نزدیکہ جلاوطن کنک امام دستی چیزی ابو لوٹیت آئیے در بکن تو اگم لوٹیت در مکام آئیے گی چین تفسیر ابن کثیر دومی مسئلہ اگر سیر کو تگے مردین و جانین زنہ بکنا بڑا سنگسار کنک بند ہنچو کہ مسیح حدیث تحاکیت کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایتیں کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت کہ بزیرت چمن بے شک کہ اللہ پاکا جنین واسطہ راہی پچ کو تک سیر نہ کتگی جنین گو سیر نہ کتگی مردینہ زنہ بکند گوڑ آئیے 100 چابک جنک بیبی و یک سال جلاوطن کنک بیبی و اگر سیر کتگی جنین گو سیر کتگی مردینہ زنہ بکند گوڑ آئیے 100 چابک ہوں جنک بیبی و سنگسار ہم کنک صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزانی زانگ لوٹیت کے جمہور علماء مذہب و امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب ہمشنت کہ سیر کتگی مردین و جنین وحدے کے زنہ بکنا بڑا تہنا سنگسار کنک بند وائن چابک جنک مبی وائن دلیل ہما قصانت کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانگا دیمات کام کیا نتہا سیر کتگی جنین و مردین زنائے حد تہا تہنا سنگسار کنک ذکر ہستے وائن 100 چابک جنک بیان نیست بلے امام احمد بن حنبل مذہب ہمشے کیا 100 چابک ہم جنک بی و پدا سنگسار کنک ببا کوئی دلیل عبادہ ہمک وستگی حدیث انت واللہ اعلم بالصواب آگاہی ای زمانے کے منکرین حدیث و نام نہاد علماء ای سزا انکار کو تک پاہمی بنیادہ کہ آگاہ ای سزا ببتیں گوڑا قرآن پاک کشی ذکرات بلیشانی دلیل بے بنیادیں پرچک رجم بز سنگسار کنگ سزا چ متواتریں و صحیح حدیث ثابت ہیں بچار تفسیر الكبیر للامام الرازی تحت هذه الآیہ و متواتریں حدیثانی نمنوک چ اسلام درنت و مسلمان واسطہ ہمی چیز وط بس ہیں